Kani kadika Pati CTV. Ban pinmi pisa na kabenta ban pinbit pinbiangi ki jingnon kam jaga school sengkasi lawa primary and upper primary school ka bah kasnong mokma akasan tarik mentau benai rempang ki bor sencha snong jong kasnong mokma ki la pelong da karong biria ukasi ne ka jinga kop siat khnam hakani ka jinga kop bungut ki nong siat khnam na kalangkari lom khasi ki lawan bani benta kentup nadu ki bedang red hadu ki bla kham san karta na pedeng kinong siat para marwai hakani ka jinga kop ya kanam la do la job do ba dral na kasnong mora kabau balawan ba arpat udiu hybrid wan boklang nong kendri mana kasnong mokma na pedang ka jinga kop siat kenon pat ya kanam la do la job da kenon jong so rarim kabla yo raru ka kusnam na kasong pisa ka bokot khatsan hajar tengka kaba kenon kabon ba arpat kade kenon na kasnong mora kabla yo la hajar tengka haka jinga lang sam kusnam kini kasingi lai don rengkat ru MLA berim ka sora konstituensi bolong menta ku Chairman jok MIDC Dr. PW Khongji belalong kong san haka jingelang pat laidon langru Presiden ke Meghalaya Assembly Congress Richard Marak. Kani